Kubleyepi waroki praloki wasnyao suk wo pat yiki video hau new channel. Hakani ke video kwa open snyao chapi wasdang katmaktin hapyrdi upop liyo wa Donald Trump. Hawakam teneyi idaw yakaliang ktin kikamte. Teton pat yakani ke video hadu wakut. Kanang wayo tip iye wasakiat. Te hamdam le uye subscribe your new channel. We kanyan how to bell we mai tu kanang wayo kten cho yo yiki video watame. We le yo man piki wanang kong wo yo yiki video. Teton Sdang Nado wasdang katma hapyrdi ke US wa ke Iran. Da pia ki paj ba arliang. De em ki wa yero we kerchan ya Donald Trump. We de em le ki wa ben ya o. We wad da kwa ki le ukanria ya o na ka White House. We uwi na ki wa ben ya o to upop liyo. We kam wa man kate. Da jor bha katmaktin iya ben ya kano uwi ya uwi wan. Hapyrdi Donald Trump wa upop liyo. We ini desdang I nado wa share Donald Trump ya ka letter chapang. The only way to heaven. Namo kani don hi kaluti chabneng. Ha iwa upop liyo da jubab uya o day waong. God does not listen to prayers of those who make war. Namo ublaim jo ap uya iduwai ki tu ki wasdang thma. Iwa panyo wa upop liyo percha uya ka thma wa hier Donald Trump wa ka Iran. Upop liyo da benjor ule ya iwa maham Donald Trump hakatu kasngi. Wa bamlut ya kinong Iran. Wa hakatu kasngi Sunday Donald Trump da khut uya upop liyo. Weak on crime and terrible for foreign policy. Donald Trump da ong ule. Wa mem ukwa uya upop uwangat wa mper hi la da em nuclear ka Iran le. Day wa ong le wa upop tau ak ukam upop hi. Hadin nete Donald Trump da share ule ya iwi idur AI. Iwa penyo ya ukam ujisu. We da hil uya kibro. We da chak ben ule halor ini iwa pos u. We hadin wa da bon ki wa ben ya o wa bo u ya kam ini idur ha X. Nin kasngi da delete na uki. We da ong u wa da pos u ya iti idur kat wa mut ujan o kam u doktor wa sumar ya kibro. We mto kam ujisu. Nei bha kat iwa le ule to nei benta ibha ya ki pai pa. Donald Trump da ben ule ya upop liyo. Hadin wa kentu upop ya ki leader wo penkut ya ka thma langba ka negotiation. Donald Trump da ong ule wa upop liyo to komen hi e ule wa yo o uman pop. Nei bha u hakalis ki wo man pop. We da cha jet ule du nei da wa to unong Amerika. Donald Trump da ong cho u. Wa upop liyo ukre bha u ye ikam yong o kam upop. Nei bha o ka it bha u ye ki kam perchaan. We da kerchan ule ya ke Iran wo yo nuclear ko. Khanang wa yo ko utam pedung ya ke perthai warok kawi. Hei yeto wa iti iwa ben utrom ya upop. Nei liang u presiden ke Iran da yada u ya upop. Depte benjor u ye iti wa ong utrom. Hajrong ini waro. Nei liang upop da ong u. Wa utin u ya utrom. We nin kasngi da ong ule. Wa ukwa u ya debate wa utrom. Day wa ong le wa upten u wo percha ya katma. We da penkut u day wa ong. Wa yuluti u. Wa daw ki wa yin depte ong. Hida ka wiwan kalat le kawam to da katma. Te du kini don hi ki wa kwa open snyao chap hi kam wa man kate. Te ye subscribe we like yiki video. Kanang wa yo pten cho phiu yo yiki video wa tame khuble chipon.